چرا دنیا پر از شور است و از شر؟ چرا دنیا همه فند از سراسر؟ چرا آدم به آدم کیبر دارد؟ نمیپرسیم ز حال یک برادر. برادر قصد جان دادری خویش، پدر اندر غم ما غمی زر. محمد گفت نیکی مادرت کن، نه قدر مادر است نه قدر خواهر. محبت نیست بین شوهر و زن، جدال است و خراب صد خانه و در. مسلمان زاده ایم از ما چه حاصل؟ حسود در قلب ها چون سبزه تر. زبان آلوده دشنام و غیبت، فراموش در زبان الله اکبر. خداوندا هدایت کن ببخشا، چی خواهیم گفت جواب در روز آخر؟ мағозаи молҳои канселярӣ ва китоби килк фарорасии соли нави хонишро барои толибони илм таҳният мегӯяд. мо қариб ҳама гуна молумаслоти идорӣ ва мактабиро бо назардошти сифат ва завқи шумо аз машҳуртарин тамғаҳои молии дунё пешниҳод мекунем. мо берӯзи истироҳат кор мекунем ва имкон дорем ки фармоишоти бештарро ба дари хонаатон ҳам биёрем. аз кӯчактарин ашёи мактабӣ то бузургтарин мол барои таҳсилу тадрис ин ҷо омодаи харидорон аст. сифати баланд, нархи дастрас, интихоби васеъ ва бархурди инфиродӣ дар килк аст. нишони мо кӯчаи навобод 75А, кӯчаи беҳзод 34 ва ошёнаи дуюми маркази савдои Садбарг. иловатан молумаслоти моро аз марказҳои савдои Пайкар, Ёвар, Ёсин ва Европа харидорӣ карда метавонед. занг бизанед ва ё дар вайбер бинависед 93 117 15 93 894 33 33. килк, интихоби волидон ва хушбахтии кӯдакон.